Мында 250 еллык тарихы булган Башкортстандагы иң борынгы мәчет, таш мәчет бар. Һәм шулай ук Килем сарайы, аның тарихы белән танышачакбыз. Хөрмәтле тыңлаучыларым, 250 еллык тарихы булган мәчет, күрәсез таштан салынган мәчет Башкортстанда. Менә бу мәчетнең имам хатибы, шулай бит? Исемегез ничек була? Ассаламу алейкум. Хаҗи Махмуд хәзрәт Булмаскулов. Махмуд хәзрәт. Бу мәчетнең исеме дә Махмуд. Халык минем исемне бирделәр. 10 еллар соңда йөреп, Эрмуттан Москва шәһәренә эшләдек. Субханалла, машалла. Йөрештек, теләгебезгә ирештек. Бик ямсызлыгына хәзер фотоларын карасыз, Семерге бер этажны җимергәндә сүтәлмәгәннәр. Безнең мәчетебезне сүтеп, кирпиченнән бүлдәктә дом культура, мәдәният йорты төзергә тәкъдимләгәннәр. Раком попесат белән халык депутатлары. Махмуд хәзрәт, менә безнең каршыда Килемнең сарайы, менә көнчыгыш стилендә. Сарай 1848-52 елда салынган бу. Шушы мәчет салганның буныңгы сарай Сәйит Гәрәй. Аның манаралары булганмы? Манаралар булган, анда бастана җитеп шулай булган. Манара шушы. Анда нәрсә булган соң? Элек нәрсәләр булган анда? Шулай дом. Сәйит Гәрәй йорт салдырганда, үзе үлеп китә. 2 елдан кызы Суфия монда дворянка ул идара итә. Сәйит Гәрәй морза булган инде. Сәйит Гәрәй морза. Шушы мәчет салган Шаһин Гәрәй морзаның малайы 1852 елда шушы сарайны салдырта. Шаһин Гәрәй үзе агач йортта торса да, 2 талы таш мәчет алып кайтып Казаннан проектлар алып кайтып, безнең халык кардәтәйләре белән бергә шушы мәчетне булдыралар. Чөнки теге бездә бер этаж гына агач мәчет була, анда сыймай башлагач халык 2 этажлы таш мәчет салалар, Аллаһ алхамдулилlah. Bizim булган шулай эшләтергә тырыштык инде, проектларын итеп яңартып. 7 метр биеклеге, 2 этаж 3 метр ярымнан. Бик матур итеп эшләнгән. Bizning burungacha эшләргә тырыштык. Монда карабыз. Алла би сәйдән рәхим. Менә мондагы безнең фоторәсемнәрдә безнең мәчетебезнең хәлдә булган. Менә мин басып торам, мосы строительлап килгән идем. Бу Петров Александр. Ничәнче елда бу? Бу 90 елда. Менә безнең мәчетебез шушындай хәлдә имре. 90 елларда. Мен инде әтим углар булгач, улым синди хәзерде законга йөрделәр ди, мәчет атыннан йөри, мәчетне бастырып дитте. Әтим уллар Тукай мәчетендә дә йөрмә 3 ел хезмәт итте, Талгатта диттендә мулла булып торганда. Шуннан соң мен инде шушы артыннан йөреп, бүтән җиргә Москвага хатлы хәбәр иттек. Мөфти хәзрәт белән, баш мөфти белән, шулай итеп Аллаһ планга кертеләр, акча бирделәр. Менә бу шулай итеп ремонт башланды менә. Менә 2002 елның Оразага 2 көнне мәчетне ачтык. 1945 елларда агач мәчет була. Бу урамда, кез килгән җирдә. Олы урамнар бит. Шул агач мәчеткә халык сыймый башлаган мәчет мәдрәсә була. Шуннан 2 этажлы таш мәчет салалар. Менә бу нәрсә бу? Таш мәчетнең салган елы дәлиле менә шушында язылган. Менә безнең бабайлар язып калдырганнар. Субханалла. Гарәпчә, мәгънәсе татарча. Тарих Адам галәйһиссәлам. Календар по Адаму. 7036 менә ел 7036 Адам галәйһиссәлам тумышын алган көнне. Менә 1821 милади ел буенча 1821 ва милади ел. Хиҗри ел буенча 1236 милади ислами ел. Бина кылды. Мурза урыш әйткәндә дворянин була. Шаһин Гәрәй ул спонсор була инде, спонсор. Акча карай тапты Казаннан Зәңгәр мәчеттән. Проектны кайта шуннан акча белән ярдәм итә безнең ата-бабаларның аталары салалар безнең. Үзе буна кызы башы күренеп торамы? Ана карьер, кайда кирпич сугалар безнең бабайлар ана. Туккан кирпечләрне күренеп тора, якынрак була. Шул тауны кирпичне сугалар, яндыралар, килеп соралар. Ана. Кызы башында карьер, шушында кирпич сугалар. Менә сарайда күренеп тора моны. Ана кызы кирпичне карьер. Менә сарайны күрәм әле монда. Сарайны күрәм. Анда сарай, аның артында мәктәп салынды 94 елда. Елизавета II патша булып торганда Россиядә, шуннан соң хәзер
Tegindey bunday tovushlar, ızgışlar bulmasın, vastana bulmasın için halkni dinge öndürge kerak degan qaraga kelganlar. Hem de meşitler salırga kerak. İvan Grozny zamanında meşitler yetişmirgenler men. Şulay dep mana meşitleri tüzüy başlaganlar, halklar meşitke gelmey başlaganlar. Şundan soň kimdir meşitke yürmey meşitke ilişer qamçı tuqtırga degestik bütün halk meşitke yürüy başlaydı. Bizde o 1940-yıl Oğaç meşit bola Sefer uramında. Sefer gali köşüp kelgen bola iň birinçi şurnaydan Kasım Xanlygyndan. Sefer uramı diýip öteleriye. Hazır ikinci türlü uğramaydı. Sonunda Oğaç meşit bola taş, bir yağı medrese, bir yağı meşit. Şunda halk sığmay başlagaçtan mında qaraga kireler. Davay sponsor bolun diye yardım etin deyip Şahingerey Murza şu proyektler alıp qaytıp yardım etip şolay etip halkını uyuşturup mene degan iki tarda meşit salalar bizim halk özlerimiz. Başkurttan avulları arasında en ulu meşit bu. Şunday көркем etip tözegenler bizim babaylarımız Qozondan proyekt sızımlarına qaytıp. Şundan 10 yıldan soň indi bizim sızımlar boyunça Tokay oramında Ufada da salalar. Bizim proyektler şu razmer. 1930-njy turanda, bizdeki 1821-nji. Muna palaslarga qaytyk, bir көркемlendiğinde mundagy palaslarda birinci tozga düşürdük, onda palaslar ýok ýa. Muna Saratdan ketdik, tekstil fabrikadan söýleşip. Awulda 300-ge ýakyn hojalygy hazır kemede azrak, 2000-ge ýakyn kişi hazır indi bir 700-läp gene kişi kaldı. Awulda akrinlap, ulullar köp. Yaşlar köpürek diýdi, şitde. İş orununda Awul 300 hojalygy, bizim awul burungu awulynda 1730-njy ýyllarda bizden degan İvan Groznydan soň Kirişiyle çokundurudan koşup kelgenler mında başka kanlı başkırtlarının koltuk astına kelgenler, dus bulganlar, başkırtlar Tatarlar bizim dus bulganlar, dus münasebetde bulganlar, mal verip söyleşip, yer alıp şuşunda oturganlar, Kirişi'den koşup kelgenler, çokundurudan. O Kakanaşevi diyen kişi İvan Grozny zamanında Kirişi'ni bilen Tatarlarını, Şuvaşlarını, Mariyalarını, Utmutlarını şokundurganlar beydi. Bunlar koşup kelgenler, bizlerin dinlerin, tellerini yoğaltmasına tarışkanlar. Bizdekiler koşup kelgenler. Mana bizden hatta teller kelgenler, Rezan ülkesindeki Kasım Xanlygynda Tatarlar. Şokundura başladık bunda kelgenler. Şundan soň keldi gitti oramı Qozon altından kelgenler. Şunda mana Müslüm rayonuna kelgenler, mana bu uranda siz kelgen uram Müslüm rayonuna kelgenler. Bulayda mana bize jidi uram. Birge bolup motor yaşap ketkenler. Başta keldi gitti, kelip işkep ketkenler okşaşlar, ondan soň bütün turip kalganlar. Kelim awula. Kelim bu kirim piribil degan söz, okşaşlarga kelgenler. Kelimge koya berasin okşaga, kirimge, kelimge. Mana elde radyoda söylegenler, nişe sonuna kirim alganlar, kelim alganlar, piribil degan söz bütün. Şolay okşaga aykirinep kelip awul ismi bolup kalgan. Bismillahirrahmanirrahim. Fagilasi gila menaymi sizni hadip tanıştıram Allah bize federal ehemmiyetteki saray bilen tanıştıram Allah bize. Mana Seyitgerey sizigen Murza bulup turgan, Şahingerey meşit saldırgan Şahingerey Murzanyň molayı. Neçençi yıllarda? 1848-1852 yılda. Ona şu sarayın ortunda bir itaşıqına ağaç yurt var. Onların yaşayan yurtları şu ağaçtan, podvalları kirpiçten. Onda okutuşlar da turdu kvartir itip faydalanır. Onlar mana şu üzleri ağaç yurtta tursalar da belki yine indi motoritler iki tarzı zor meşit salganlar halklık haline, halklı sorawına cevap etdi. Başkırstanın iň matur jeri bit bu. Başkırstanın bu iň matur jeri elhamdülillah şükür. Mene munda tawlar. Yigaş bana buruluk ağaç motor şunun yigaş yarının motor yarın üstünde to başında bizim meşite bizden sonra yotura. Düzdek rayonu. İlim avulu Başkırtan Tatarlar milli medeni özegi bitip kabul etildi 2002 yılda 3. oktyabryndə Rahimov'un ukazı negizinde. Hazırgisi vaqtda bu binada Kilim Awul Soveti ornaşkan. Awul Soveti hakimiyeti ornaşkan bu binada hazırgı zamanda. Medrese olşalı bitelmedi çünkü sebepleri bulgandır inasam tözlüğüne aytalmayın tügelgine. Hazır bunda zor biblioteka bunda bizden. Eşin kirip qaraybiz mı? Kirip qaraybiz. Hem de Awul Soveti onda ornaşkan. Bu 1848-52 yılın sonunda bu. Seyitgerey Murza Beşit saldıran Şahingerey Murzanyň oğlu Seyitgerey saldıra. Mine ol saldırgan vaqtlarda mında nidide bolsa medeni yüzek işlegenmi? Eller bu turak yurt bulganmı? Baylar şuşunda yaşagenmi? Özünün yurtu edip sala. Mine bu jeyge kiretirgan oruna, kışka kiretirgan ot yaptan işigi var. Bu jeykene kiretirgan.
Мәктәп булды. Мәктәп булды 24 елдан башлап. Баскычларны яңаны төзегәннәрме? Яңаны эшләгәннәр баскычларны. Булар яңаны эшләделәр әле реставрация вакытында. Элек монда нинди баскычлар? Бер-генә не башка şey. Мондан шәкертләр бу мәдрәсәгә әзерләнгән. Укучылар сыймасын, икән башкалар эшләттеләр. Менә нинди борынлы диварлар. Әйе. Astaki tarzlarında açtı bölmesi, kurtuluş tavamı yaşattıkları koldanlar var ya. Astaki tarzlarında sahnelerden olan kuşunda şeyler yaşatanlar. Buralar şehir filegan, jır-jırlaganlar. Şulaydı bunda. Bulgan. Kunak bölmeleri bulgan. Ayrım bölmeleri bulgan var bizim bu. Şu Seyit Geri saldırgan bizim. Anın kızı Sofya qaramağına qala bu bina. Sofya dvaran kebabında xizmətdə xristianlar da yerini aşıqda soqtıralar. Yer şəşü bilan sığırdılar. Malları at qorumaq, malları buldular, bu toğaylar bilan, uyutarları bilan, bu toğayında omartalıqları bilan, xana ot biyələri bilan, qıbızlıqları bilan. Allah burada ütkəşildi burada, şu üçün onlar biyələr tutarlar, şu qıbızda işitib şifa alırlar. Onların nəsillərindən birisi isənmi? Onların nesillerinden Sufya'nın bir kızı, iki kızı bir malayı bula. Sufya bir şunda yaşayan, etesi solurgan yurtta yaşayıp bitindi ol. Şunun bir kızının malayı, sonra isimli kızının malayı koydu, işi elik. Koydan koydu? Muhammed Sankt Peterburg'da yaşayan bulgan. Anna Moskva'da düşüyor. Bana telefonlarının kantorları var mı? Hayır. Megafon şeydi, telefonunda sentra. Hayır. Şunun nəşəmləri, şulay anlattıydı. Şol teki internette görgəndə bizim məktəbin bilən adreslər danışqanlar da məktəb bilən söyləşib, İmzi Üzbekimli bilən söyləşib, onu bunda qoyduq, aeroportdan qarşıladılar onu, Məşidkə də kirdi. Onun İbrahim Muhammed oğlu. Familiyası Urusça, çünki ənəsi Urus qatiyuğa barğan. Şulay da familiyasının xətirdə yox. Mikhail Ivanoviç yurtlar, Mikhail Ivanoviç, Muhammed İbrahim oğlu. Şunday tarihi binada sizin kitapxana ornaşkan. Gururlanasızmı şunday tarihi binada işləvіңizге? Organizatörге sizге bütün neler var. Her malbalık yasarga ойлаймыз именно по истории Келимова. Әйтсәгез иде, kitapxanada татар китаплары бармы? Бар. Ну, 1000 ярым ғана всего. Әйбет оқилар. Оқымайларды бәйтәмейм. Әйбет оқилар. Біздің бүздәк яңғылары бар. Татар тілінде и һәм балаларда бар. Мероприятиядан сөйіндіке бар татар тілінде. Indi bize. Bu büyük motor idi. Kurğum seyirlenler oturtulgan idi. Ağaçlar motor işkemikler, tügerekler işlegenler idi. Beşetkiler var ya. Oturtulgan. Şunu yanından ağaç yanından oturtabız deyip karşıbayt ettiler de ben yarı bir retin alıp aldım öyle ekskavatordan karşıbayt ettirmeyişi. Kilim avlının ortasında heykel tıra. Men oylagan idim Stalinga heykel deyip. Stalinga aşamagan kimsin bu? Bu kolxoz, Frunze kolxozu. Şu Frunze bu. İki kolxoz sana kişilerinin birisiydi. Mansı klub mu? Klub idi. İsmi gene klub. Hazır? Yani Cumhuriyet'te yine bir bölmesi gene var şundan da. 15 kişi. Klub zoru. Peki bölmelerini yaptılar bir belki bölmede gene oturarlar. Sizin avlınız bir motor orunda ornaşkan. Motor orunda ornaşkan da mene bitmesek ki Stalingrad. Süte başa süte bitirilmedi hemen ki. Hemen azdan gitti abi. Ha. Avulda nişik turmuşlar? Bulay normalni məşiddə nelər var. Balıq sanı kəmədə ilik minzur avullarının bir şeyi bitmindi bunda. Əyə. Hazır kişi əzrək yaşayır. Nukumusu şağara ketib bitdi bitindi. No yurtlar var, bu yurtlar tozu tut. Hazır magazin bir bölməsində, birində magazindən yağıldı. Yaşar kola mı oldu? Var biraz. No es. İsminiz nişik? İlmir. İlmir. Rəhmət sizə. Oңышlar. Siz bu avulda turasınız indi? Hayır, hələ mənə işə ketib barabız abi. Mine tağın sizni tanıştırırga nasip bulsan Başkırstanda gürlep yaşavşı tatar avulları bilen sağ olunuz. Benim kanal bilen birge kalınız.
фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырыгыз.